In hierdie les gaan ons na die volgende gedig kyk, By die robot in Eerste Laan deur Marita van Aswegen. So waaroor gaan hierdie gedig? Kom ons kyk na die titel van die gedig. Dit gaan oor 'n bedelaar, 'n beggar, wat deur 'n tsotsie begelei word by die robot. Reg? So 'n tsotsie is iemand wat misdade pleeg, or a gang member, a criminal type of person, iemand wat misdade pleeg. Reg. Die bedelaar is blind, and you'll see in the poem where we find a reference to this. So the poem is very much reliant on this person's senses, op sy sintuie, sy gehoor, sy reuk en sy gevoel. So wat hoor hy, wat ruik hy en wat voel hy? In hierdie gedig is die rymskema paar rym reg deur die hele gedig, behalwe in strofe 6 kry ons kruisrym. Reg, as ons kyk na die titel van hierdie gedig, By die robot in Eerste Laan, dit sê vir ons presies waar hierdie gedig afspeel. Reg, 'n sinoniem vir 'n robot is 'n verkeerslig, 'n traffic light. Dit sê ook in die titel By die robot, so dit is 'n spesifieke robot en is op 'n spesifieke plek in Eerste Laan. Letterlik wys dit vir ons na die robot, as in the robot with a red, green and orange light, en figuurlik verwys dit na die man, die bedelaar, wat soos 'n robot reageer. So the man is basically treated roughly, as you'll see, and he simply goes along with everything as if he himself was a robot. Twee pare voete girts oor die teer. So in hierdie gedig het ons gesê, gaan dit baie oor die gehoor van die bedelaar, omdat hy nie kan sien nie, moet ons staat maak op sy sintuie oor wat hy hoor en ruik en voel. En ons sien dit reeds hier in reël 1, girts oor die teer. Reg, dit is klanknabootsing vir die geluid wat hulle voete maak oor die teer soos wat hulle loop. Ons sien ook hier twee pare voete, which means there are two people. And that is the first thing that gives us an indication that the beggar is actually blind and that he has to be led around. So twee pare voete, twee mense. Sy arm en nek is so styf en seer, sy bene so lam van gister se staan. So he is telling us that his arm and his neck is stiff and sore and his legs also sore van gister se staan. So this tells us that he is at this robot every day. Hy is elke dag by hierdie robot. Ingehaak volg hy gedwee waar hulle gaan. So he is obediently following because he doesn't have a choice. He can't see where he's going. But it also means dat hy het nie 'n sê nie. He doesn't have a say. He only has to follow where this person takes him. Ingehaak is another reference to the fact that he is blind, dat hy blind is, so his arm is hooked in with the person that is leading him around. Reg. Motors se bande knars tot stilstand. Daar kry ons weer die klanknabootsing. This is now the sound that the car's tires make when they come to a standstill. Why?
because the robot has obviously turned red. Remember, he's standing by a traffic light. In die blikkie klingel 5 cent en 'n rand. Once again, klanknabootsing. Hy ruik die vis en chips winkel van Eerste Laan, hier by die robot waar hy die dag om staan. So klingel en knars is voorbeelde van klanknabootsing. Dit is wat hy hoor. Reg. Hy ruik die vis en chips winkel. Dit beteken dalk dat hy honger is. He is hungry. En dan sê dit waar hy die dag om staan. In other words, he spends the whole day at this robot. Hy is heel dag by die robot. Sy arm word gepluk en geruk en hy skrik. So hier kry ons 'n en nog 'n. Hy word gepluk en geruk en geskrik. And can you hear the short sounds? It indicates how roughly this Tsotsi is dealing with the poor beggar. Ons noem ook hierdie, wanneer ons woorde so verbind met en, noem ons polysendeton. En die doel daarvan is dit beklemtoon hoe die Tsotsi hom mishandel. He's working very roughly with him. He basically plucks him around. Goed, hoe die Tsotsi hom mishandel. He's almost physically being abused. Toe sy voet dom oor 'n pyp eenkant toe swik, so his foot went to one side en hy het amper geval, because remember, he can't see where he's going. And when this Tsotsi starts plucking on him and shoving him around, he nearly fell because he didn't see the pipe. Reg. Dan kry ons hier aanhalingstekens wat beteken dit is die Tsotsi se direkte woorde. Ons beter geld kry of ek los jou hier. Die Tsotsi dreig hom. So he is basically threatening him that if they don't get money, he's going to leave him there. And then this word sis, this reminds us of a snake. So dit laat ons dink aan 'n reptiel. En hierdie reptiel is 'n slang. In other words, die Tsotsi praat nie mooi met hom nie. He basically, the way that he speaks to him emphasizes the way that he is abusing him for his own good. Reg. In die volgende reël, sy hart klop vinnig soos die van 'n kind. So hier kry ons 'n vergelyking. Hoekom dink julle klop sy hart vinnig soos 'n bang kind? Hy is self bang, want die Tsotsi dreig hom. The Tsotsi was threatening him, saying that he's going to leave him there if they don't make any money. Hoe sal hy weer sy lêplek van hier af kan vind? So die lêplek is die plek waar hy slaap. And he is wondering, how will he ever find his sleeping place from here? Because he's blind. He cannot move around on his own. Die verkeerslig klik en die engines brul saam. So hierdie twee is weer eens voorbeelde van klanknabootsing. En dit is die geluid wat die robot maak. Die verkeerslig klik, so die lig het nou groen geslaan. En die engines brul saam, the way that all these cars are pulling off because the light is green. The sound that they make, that's what he's hearing. Sy dowwe oë bewend opwaarts geslaan. Dowwe oë refers to the fact that he is blind, his eyes are dull. Hy bewe, he is shivering and shaking, want hy is bang.
He is scared. Opwaarts geslaan beteken hy kyk op. Hy kyk boontoe. En dit kan dalk beteken dat hy bid. Perhaps he is praying because he cannot get along by himself. Line 17, tring tring lui 'n fiets se klokkie. So firstly, tring tring is again klanknabootsing. En dit is die geluid wat die fiets se klokkie maak. Tring tring lui 'n fiets se klokkie. But what is interesting about this verse, en ons noem dit inversie, en dit is wanneer ons die woordorde in 'n sin omruil. Goed, om die klank te beklemtoon. Reg, so gewoonlik sou ons gesê het, die fietseklokkie lui tring tring, maar nou begin ons die sin met tring tring, dit is inversie, en die doel daarvoor is om die klank en die geluid te beklemtoon. Hy buig af en trek aan sy stikkende sokkie. His sock has a hole in it, and that just emphasizes the fact that he is poor. Hy is arm. Hy het nie eers heel sokkies nie. Die verkeerslig klik en bande skuur oor teer. Once again, these are our examples of onomatopoeia, klanknabootsing. Die klikgeluid wat die robot maak, is toe die lig rooi geslaan het, die bande skuur oor die teer, the tires grind to a halt on the tar. And this line 20 is almost a repetition of line 2. Reg. So dit is 'n herhaling. Sy arm en skouer is so styf en so seer. En die doel daarvan is om te beklemtoon dat hy in aanhoudende pyn is. He is in constant pain during the whole day that he is standing there. 'n Motorruit cheer af en ver weg dreun 'n bus. I'm sure you can recognize these by now. Dit is ons klanknabootsing, die geluide. So 'n motorruit cheer af, wat basies beteken die venster van die kar gaan oop. And then we have a full stop. Also interesting, it gives us a bit of a pause in the poem, and whereas up to now, the poem has told us about what he's hearing, smelling, and feeling, this part focuses only on what he feels emotionally. So hierdie 3 reëls is net op sy emosies gefokus. As die dood hom tog net wil kom haal, dan kan hy vir ewig en altyd rus. So if he can only die, then he can forever rest. And he doesn't have to live through this difficult life anymore. Sy lewe is moeilik. En hy wil dit nie meer doen nie. He doesn't want to live anymore. En dan hierdie laaste reël, die tsotsie skraap sy keel en spoeg 'n straal. So basically, even though this man is in constant pain and he's uncomfortable, the tsotsie doesn't care about any of that. He simply scratches his throat, spits, and he just carries on. So he does not care about this poor man. Reg. Geld klingel in die blikkie en lê dan stil. Weereens kry ons klingel en ons kry koer en ons kry heel. En al 3 hierdie goed is weereens klanknabootsing.
So die geld klingel in die blikkie, which means that somebody put money into the blikkie that he is carrying en lê dan stil. Die duiwe koer en 'n kindjie heel. Dit is weer eens dinge wat hy hoor. This word heel is like a joyful shout of a kid when they are playing. So these are part of the things that he's hearing. Dan kry ons weer direkte woorde hier van die dogtertjie. Mami, hy's blind. Dit is haar direkte woorde. Sê die dogtertjie sag. So she's talking softly want sy wil nie hê hy moet hoor nie. Hy draai sy kop skuins, he turns his head to the side en hy wag. So by turning his head to the side, luister hy because he is expecting somebody to put money into his little blikkie again. And then it will make the klingel sound when the money goes in. En hy wag. Hier is nog 10 rand, sê die vrou. Koop vir jou iets om aan te kou. So once again, kry ons die direkte woorde van die vrou wat praat. Reg, sy gee vir hom nog 10 rand. Koop vir jou iets om aan te kou. She wants him to buy something to eat. Iets om te eet. Reg. Die verkeerslig klik. In other words, the robot changes again. And remember, klik is another example of klanknabootsing. En hy hou aan met wag. So as the cars pull away again, he's simply waiting for the next one. Die tsotsie pluk hom aan sy seerarm en lag. So once again, there is an indication dat die tsotsie gee nie om nie. He just doesn't care. And this last line emphasizes the theme of the poem, die tema, en dit is 'n universele probleem. It's a universal problem. It's not only in a one specific place or in a specific country, it's all over, dat mense soos die boemelaar altyd uitgebuit sal word. So die bedelaar word uitgebuit. En uitgebuit means to be exploited. Reg, want die tsotsie kry op hierdie manier maklik geld. Dit is dan ons gedig oor die man by die robot in Eerste Laan. Dankie.